Gwaith da gan Whitmore. Chwilio am y bas, am Sneth. O, bron iawn y cychwyn perffaith I Penybont. Y bas gan Whitmore dros yr amddiffyn. At Sam Sneth, ond ergyd Sneth modfeddi heibio'r postyn. Ken Owen. Tuag at y postyn agosa. A dyna chi arbediad gan Lewis Dutton. Ken Owen ar gornel tuag at y postyn agosa. Ac Billy Borge gafodd y peniad arbediad gan Dutton yn y gol. Owen. Miles Davies. Davies, parau efo'r bel, croesiad tuag at y canol. O naw, am gargymeriad gan Lewis Dutton yn y gol. Wel, doedd y croesiad gan Miles Davies ddim yn peri dim problem I Airbus, ond fe Lewis Dutton ddim eisiau gweld honna eto, mae gen I ofn. Airbus dim, Penybont un. Airbus y cadw meddiant. Cyflam groesiad gan Phillips, oes yn wir. Disgyn I troi mewn ar I droed chwith, ond erbyn y postyn, ond dyna cyfle gorau Airbus I ddod yn ôl iddi munuda ar ôl ildio. Croesiad gan Jake Phillips yn disgyn I Jake ac ergyd siafio'r postyn. Bel allan at Davies. Davies yn chwilio am Cafanar y postyn pellad, al yna I Cafanar, ac mae Rhys Cafanar wedi sgorio I 5 gol o'r tymor. Y bel y disgyn iddo fo yn y cwrt, troi mewn ar ei droed a heibio Lewis Dutton yn y gol. Edwards I fyny ymlaen, Jojewski, bel yn disgyn I Wood. Wood, heibio I Palmer. Wood, parhau I fynd, bel ar draws gan Wood, disgyn I Davies ar y postyn pella, ond rwsyd mae Airbus yn ei chlirio hi, oddi ar y llinell. Gwaith da gan Wood I gychwyn, a bel y disgyn I Miles Davies, ond ergyd Davies yn cael ei chlirio. Wneud yn dda I gadw'r meddiant, allan at Owen, mewn i'r canol, disgyn I Tweedy, yr eilydd, newydd o dar y ddau, ac Mr Walker yn pwyntio at y smotyn, so mae Billy Borge yn cael ei lorio yn y cwrt. Nathan Wood wedi sgorio dwywaith o'r smotyn tymor yma, ac yn neud sy'n dair am y tymor iddo fo, a tair am y pnawn I Penybont. Dim gobaith I Lewis Dutton yn y gol. Yeah, well, happy with the 3 points. I think it was obviously it's a difficult challenge coming here at the moment. They're going through a difficult period, but they are going to win soon, and we were really keen to make sure it wasn't today. Obviously very disappointed. I felt late into the game that we were in it until the final 2 goals. I didn't feel it was a 3-0 result. Obviously you can't sort of legislate for the first goal that went in. From the mistake by the goalkeeper, and it puts you on the back foot. So, like I say, with about 10 minutes to go, I felt we were in the game, and then we've given away 2 goals. Mae Airbus yn mynd I ennill gêm tymor yma, a o'n I jyst ddim moyn ei fod heddi. Ond daethon nhw mas all gun blazing, fel maen nhw'n gweud, dim byd I golli. Felly wedd e'n galed, ond erbyn yr ail hanner, fi'n credu wyn ni yn total control.